الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Depak kamu nih. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Wa innama ahlaka fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Fa innama ahlaka angin pastine ngerusakaken sapa Allah, menghancurkan sapa Allah alladzina ing wong akeh min qablikum ing dalem sadurunge sira kabeh serah, yakni umat-umat sebelum kula panjenengan, umat Nabi Nuh, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Lut, umat-umat sebelum kau leban panjenengan den rusakno dening Gusti Allah min qablikum yaiku umat-umat sadurunge sira kabeh. Napa semaraki engki gak dinto kathratu masailihim akeh pira-pira permintaane utawa penjalukane wong akeh utawa man qablakum. Maksudnya minta bareng si tak ada hajat dah, li ghairi hajatin wa daruratin, tak ada hajat dan tak ada darurat. Waqtilafuhum lan akai persulayaani man qablikum nulayani ala anbiyaihim ing atase pira-pira nabine man qablikum. Fa innama ahlaka angin pastine ngrusakaken sapa Allah alladzina wong akeh min qablikum sadurunge sira kabeh iku kathratu masailihim akeh penjaluke wong sadurunge kula mbek sampeyan niki. Waqtilafuhum lan ikhtilafi wong akeh ala anbiyaihim ing atase pira-pira nabine wong akeh. Terusan dari hadis nomor sanga enggi. Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu fajtanibu wa ma amartukum, ben apa saya larang bi Gusti Allah, yakni selebet syariat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu minhu mastata'tum. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum panjenengan untuk meninggalkan sesuatu dengan segala kemampuan. Jangan sampai coba-coba untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat taat, beda kata-kata mastata'tum, semampuna. Tak paksa ku lebih sampean untuk berbuat 1000 rakaat semalam, untuk melakukan puasa Senin Kemis, untuk sedekah sekian puluh juta atau zakat bene separo 2,5%, mohon separuh berat 2,5%. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang jauh daripada maksiat dengan segala kemampuan, dengan sekuat tenaga, jangan sampai coba-coba. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaula panjenengan untuk ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaula panjenengan untuk berbuat napa kala taat, beda kata-kata mastata'tum, semampuna. Bidah mon untuk berbuat, mon untuk meninggalkan maksiat nika dengan segala kemampuan, mon untuk ngelakonin ketaatan hanya dengan semampuna. Nah, terus hadis
Karena saungkuna umat kula sebelum kula sampean nikah betulnya lebih jurajuh, betulnya lebih kuat, umur lebih lanceng. Cuma perosak bi Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Pancor bi Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Nabi Lut ancor, umat Nabi Nuh kening banjir, umat Nabi Soleh beri angin se santa, macam-macam umat sebelum kula panjenengan nikah betulnya lebih kuat. Cuma pancor bi Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Apa me pancor? Apa sebab? Likathrati masailihim, karena orang-orang lambe nikah terlalu banyak pertanyaan dekat Nabi, terlalu banyak permintaan dekat Nabi. Minta bener karena darurat, bener karena hajat, ngetes dek para Nabi. Contohnya umat Nabi Isa. Umat Nabi Isa alaihissalam nikah nyare bareng sene bener, minta bukti bareng sene bener dekat Nabi Isa. Hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama, ningal Quran nika. Hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Wahai Nabi Isa, mun sampean ongku nabi, cecel petoron dari langit, ma'idatan rampatan kakanan dari langit, bak mampu pangeran sampean. Cecel. Ayat tes Nabi Isa untuk metoron kakanan dari langit. Yang ke restoran bi umat Nabi Isa Bani Israel nih, minta rojo, minta rawon, minta gulai, jual pada datang petoron nih. Hal yastati'u rabbuka yunazzila alaina ma'idatan minas sama, kan bener bareng separlo nikah kun cuma ngetes deka Nabi Isa. Fanazalatil malaikatu biha minas sama. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala nugasaki para malaikat untuk ngebe maidah rampatan dari langit. Etorotan bi Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'akalu minha hatta syabi'u, sehingga Bani Israel padongakan kabi umat Nabi Isa juga sampai kenyang. Tapi tetap ketika beri ongku bi Nabi Isa patoron bi Gusti Allah maidah minas sama, beri roti khubzan walahman. Laju perintah tining Nabi Isa untuk tak khianat dekat Allah Subhanahu Wa Taala, bencet sampai nyimpen kakanan kang kui laku patada setia. Nabi Isa janji engkau minta dekat Gusti Allah kakanan dari langit, ngetes Nabi Isa. Sokor dengan catatan kake cek sampai khianat pole ka engkau, tetap iman ke Gusti Allah. Nomor 2 cek sampai nyimpen kakanan kake. Pokon umat Nabi Isa ne kok wah kalcengkal pokon. Sepakat. Oke Nabi Isa, kula tak nyimpen nah, ban kula tak khianat tah. Nabi Isa ada bu, Allah yakhunu wa la yudakhiru ligat. Jangan sampai khianat, jangan sampai nyimpen kakanan kang laku. Subhanallah. Gusti Allah tak beri hidayah. Fakhanu. Akhirnya Bani Israel khianat dekat Nabi Isa, waddakharu. Nyimpen kang kakanan kang laku. Akhirnya bi Gusti Allah beri adab bi Gusti Allah, famusikhu qirdatan wa khanazira. Akhir umat Nabi Isa seta iman ben sekhianat dekat Nabi Isa seta norot cetakah par obe celeng paru beketang bi Gusti Allah. Hadis ini kesenerangaki. Lamun sampean ngocak cecel nggih bek kebesak pangeran, coba sini ke sampean. Ongguan tak pangeran. Mungkin kan banyak orang pun tak pati percaya dak kebesaran Gusti Allah nih. Polan alat secanggih, polan alat serba mutakhir, serba ruas, serba riah, serba mesin, serba macam-macam. Sehingga kekuatan Gusti Allah ni pun tak pati beda, tak pati pentah. Orang doa ning akhir zaman ni tak pati beda para hadirin. Padahal kekuatan doa ni luar biasa. Doa mukhul ibadah. Doa ni adalah otak daripada ibadah. Yang cuma orang ampun tak memperdulikan permintaan doa dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Nabi Musa juga sebenarnya minta nenek benih dengan Nabi Musa. Arinallaha jahratan. Wahai Nabi Musa, mun sampean pacet Nabi yongku pangeran apa jenengan nikah ongku patot esempe. Arinallaha jahratan. Jajal pekaton ke kula engak napa sih pangeran ne can. Pola aroba gunung, aroba
Arobana apa pangeran sampian nika? Arinallaha jahratan. Umat Nabi Musa terlalu minta bereng banyak permintaan sebereng se bene darurat bene karena hajat. Akhirnya bi Gusti Allah berdarma. Ayadza bi Gusti Allah fa akhadhat humus sa'iqatu. Karena banyak antanya dekat Nabi Musa, akhirnya bi Gusti Allah umatnya ibri yang kipaneka napa nyamana ibri ayadza bi Gusti Allah as-sa'iqah. Dari langit narun ja'at minas sama'i fa akhragathum. Ibri ojen dari atas langit bineka ojen apoi. Fa akhragathum akhir apoi kele ngoper dekat umat Nabi Musa alaihi salam. Ala kulli hal cuma umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun minta macam-macam tak minta. Keng mun perbuatna si akal pokal si macam-macam iya. Mun umat makin tak ngetes cek Nabi beli pun tak kira tetap pasrah kuli sambian salimna fi kulli amrin muskilin ketika beda bareng si muskil beda bareng si tak masuk akal si terjadi nengkang kalangan para aulia salimna kuli sambian pasrah wisan wis cek teroh Arab aja beli Gusti Allah kuli sampean raja husnudzona apa boleh dekat para nabi apa boleh dekat Allah Subhanahu wa taala keng cuma mun cengkal tak cengkal reng mangken ni king karoria surah bejeng surah pasa tanda mun minta tak macam-macam king ampo setengah ampo dateng gila neri lah se ruwet. Merkena Kanjeng Nabi ada bu ummati ummatun marhumah tang umatnya umat seoleh rahmat dari Gusti Allah. Bangun benika rahmat Kanjeng Nabi pak. Dosa apa saya tak ada ning zaman bilen. Umat Nabi Lut bi Gusti Allah pak ocini betoh. Arapa polan tak norot ke Nabi Lut seneng laki pada laki. Setiap bodoh. LGBT-nya man. Dosa-dosa seelakonan bi umat-umat sederung umat makin nikah komplit. Matiin orang zaman kona makin banyak perzinaan, merajalela, mabuk-mabukan apa boleh? King cuma tek yadzab bi Gusti Allah tek petoron ojen apoi diri langit tek beri angin sesantak bi Gusti Allah tek beri adab-adab enggak umat-umat sebelum nabi-nabi sebelum nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bomun benih karena nikah pak. Dosa apa sih tak ada mungkin nih? Dosa apa mungkin sih tak ada? Tak ada entek nenggota raja neng tisabelah apa sih tak ada? Mabuk, judi, LGBT, zina, bengal gereng tua, komplit. King karena Allah Subhanahu Wa Taala ki sayang de umat mungkin nikah barokah dari umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun benih karena Kanjeng Nabi empon. Umat Nabi soleh. Umat Nabi soleh pun Bani Israel kia. Umat Nabi Musa juga, umat Nabi Isa. Pokon umat-umat sebelum umat makin nikah, dek Nabi nikah. Banyak permintaan saya tak masuk akal, banyak ikhtilaf. Banyak persulayaan. Tak nyocokin dek perintah Kanjeng Nabi justru melanggar dari aturan-aturan saya atur dina Gusti Kanjeng Nabi. Mula ngak nikah kebadaan kuluban mancinengan. Mula orang nikah pun ngak nikah dak remah. Bener bareng tak mungkin aya azab pak. Bener bareng tak mungkin azab ni kebal toron. Ada but kembutan azab rela. Ongguan nikah pun lah kare ledukan gunung rela kare dumpan atase rela. Karena tak kuat bumi tenggak bi manusia nikah. Karena langit ni pun tak mampu beri napa ong naongan dek orang sepon banyak tu sana. Kulibi sambian be pun tu apa saya tak lakonan. Mereka bi. Nah, tore mangkin nikah pun karena umur nikah tobat petepa, solat ta, secara kacir jaga pas bulan Ramadan sekecaki. Niatin ada takut pas saya terakhir terawih saya beri ini kata terawih mungkin terawih saya terawih long bulong ayo terawih pas regep saya terawih benteri saya terbenter takut semaput mulai yatur mulai mungkin ada mungkin kesempatan terakhir kan kuikul sambian. Nah jadi
Apa saja bepaki orang oleh adab dari Gusti Allah? Berdua sebab. Pertama, karena sebab terlalu banyak minta dekat para nabi. Nomor dua, umat lambat sebelum umat makin ke siksa bi Gusti Allah sebab baki ikhtilaf ala anbiyaihim, selalu nulayanin, selalu melanggar de apa perintah para nabi. Mungkin kuliwi sampean selamat dari adab makin nikah. Mungkin, tapi anak foto kuliwi sampean. Mun terus ke badan ngak nikah berarti sampean tak sayang terus kehidupan se berkelanjutan nikah. Karena makin abi tak ocen korang aing. Ocen abak sekut banjir mandiman. Cantorona ocen rahmat, kemama tak rahmat ya banjir kapi. Ceng tak betah langit je lah. Tak sangka. Kini ke pun abi tak ocen kekeringan, ocen abak sekut kebanjiran. Arapa bolan betapa pati norot lah ke Kanjeng Nabi lah. Nyare sore solat berjamaah, tangrang mangken duhur lah. Prai dena Pak. Prai dena solat duhur. Asar ieu tak pati beudeuh. Lamun beudeuh adzan karo keubi ngartengara laut lako. Benih keubi ngacek apa jeung maghrib ki beudeuh, esa beudeuh 10 orang punan. Oleh karena dinto cek teti enggak umat-umat seterdahulu terlalu banyak mentah ya mohon mangken cok dimora seti budereng sakter ya sokera ojon pese kuerawa orang kataria jeung dunya rekenana akasap dunya rekenana usaha Pak. Karena orang ini kalau takdir bi Gusti Allah mula baca neraka ya neraka masih ada remah neraka masih surga lah surga masih ada remah lemana langsung pas ini ke bi sampean dia ada yang ngaci Pak ada yang ngatopat mun kada jeria jadi sampean lebih percaya yang mangkene percayaan ke dukun timbang dek kebebasan Gusti Allah atuh lah mare can kemah pancat riang kok jan ngaji lah ngaji duha lah duha bojong malam lah bojong malam ruwet wah beli boleh be kok lah tak ada lah iya jan berarti orang ini kan putus asa ampunan dari rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala akhirnya buru dek kahin buru dek dukun buru dek orang-orang wah dena anu montroso kieu WC buntu sabak dina siapa sing BPC si pabrik Pak benih orang Pak engki teti tore kulit sampean pecocok lampanan nikah kelaban perintah Kanjeng Nabi tak persis tak mungkin mon persis minimal apa saya larang ejawin napa saya perintah elakonen nika pun alal akol minimal ponan mon sampean nyewin perkara maksiat dengan sekuat tenaga mon ngelakuin taat ke Gusti Allah hanya semampu sampean mampu berapa duha 2 rakaat wis 2 rakaat aja lah sebenarnya istiqomah sampean mampu berapa lemper dalam sehari semalam selemper aja lah tak usah tambahin lah sampean mampu berapa sodako 2.000 ya 2.000 aja lah cetak-cetak aja sabak wis lah kesangon mon mate pola bade jualan nek kuburan tak usah jangan aja sampean punan tro haji atau umroh atang taotang setiap tahun le umroh pemulai lah takut corona kening corona kok berapa orang Indonesia ni ke jamaah petoron ning Dubai pebeli pole ke bandara internasional Juanda gelek ni kan berlaku mulai jam 12 siang gelek ni kan Arab Saudi makin nutup ziarah umroh sampai musim haji mon saya haji tetap berangkat mon umroh gagal kapi mungkin bahkan gelek jamaah Indonesia saya toron berning Dubai seorang Uni Emirat Arab pebeli di bandara internasional takut corona Pajaran Timur corona tak ada cuy lebunuh areman di bereng sapin na bunuh aja ngelebihi corona aja lah aja Corolla aja ya atas corona pada dari tuyutan aja boleh nah termuka pada selamat kapi amin Allahumma senyap berbakia yadab Gusti Allah beda 2 terlalu banyak mentah
bareng sini bene terlalu nolayan nendak perintah Gusti Kanjeng Nabi. Mun selama kul panjenengan ki bada orang seistighfar, gelem bada orang tobat, gelem minta saporah, insyaallah adab apa burung bi Allah Subhanahu wa taala. Keng jak coba-coba mun pacet pangeran teh masih adab mata rontoron. Ocan liberal deh. Ocan bagian nanoro saparo nyaman lah. Si tato sing ngocak kula pun. Bagian orang si liberal. Wah, cerita Nabi Nuh se kerem fiktif ning Al-Qur'an. Cerita Nabi Lut, Sodomi, se epatoron ocean boto, epa ocean hijaratan minas sama, epa ocean nar, epa ocean apa yang dari langit aja. Ngemun pacet ongkuan kemas itiah can. Nantang, Pak. Naudzubillah. Nika orang-orang se tak percaya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Dan muka dadi orang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Termuka ibadah nika terima tining Allah Subhanahu wa taala, berikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan taat dan berikan kemampuan untuk ninggal maksiat. Amin. Allahumma amin. Kula tak bisa ngereng ngantos akhir kula ki ibadah acara keluarga nyon sabar sebanyak nyon barokah Fatihah sakone